Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Hey yane, namuntlha ta hi khala hi loko Ben Mayengani a chava ku va a pfumela ku Mr Post dyin'wubini. Of course ku n'wi baka music swi lo yini mara. Yeah. Yeah, so hi fike hi vona Ben Mayengani the president ka siku ra ti 1 March. Yi fika yi vuya official ka Facebook laha yi nga fika yi endla a live video, so video ya kona yi kona kwala ka channel. Ni ta yi phina ka top comment kota ku ya vona ku a yi vulavula ngopfu hi yini kahle kahle. Yeah, so point leyi ni lava ku vulavula ngopfu hi yona la i ku Ben Mayengani the president laha yi fika yi kombisa ku so yona yi na 12 years of dominance, and lexi endlaku yona yi ku ya dominate it's because in most cases yi va yi ri karhi yi invite-iwa ka tigigi. Yeah, most of the weekends, and hi yona yi dominate-aku ka ti-downloads hi leswi nga fika hi swi vula. So mina ni fike ni ta object ka mhaka leyi nga yi vula Ben Mayengani the president. Yeah, so ku hi mina I don't believe swilo leswi Ben Mayengani the president yi nga swi vula hi swona swi determinaku dominance ya munhu. According to my understanding, dominance ya munhu yi determine hikuva kha tlangiwa, like if kha tlangiwa handle loko vhiki hi fambi hala na hala fike hi vhiki hi twa wena. You get it? So leswi vheta swi ni vuyisa ka point leyi ni lavaka ku yi vula sweswi ku Ben Mayengani the president loko yi fika yi humesa album liya ya ni happy, Mr Post fika di humesa album liya ya ndhambi di fika di yi hlula. Leswi nga endla ku Ben Mayengani the president yi hluriwa laha i ku a ku tlangiwa ngopfu Mr Post manitwanyana, and sweswi vanhu a va swi tiva ku Mr Post do dinga ku winini. Why na hi music lowu a wu ri ku tlangiweni sweswi a hi nga languta ka downloads ku i mani a nga na tlangiwaka ngopfu i mani a invite-waku ngopfu. You get it? Sweswi hi tlhela hi vuya ka album ya xitulu xa le ximatsini hi khombana na album ya Ben Mayengani ya tiko ra ka hina. It's the same case nakona munhu loyi a nga tlangiwa ngopfu loko se hi fike hi vuya ka December la nga tlangiwa swinene i Mr Post. You get it? A hi vulavuli hi ti-downloads ku i mani a nga download-eriwa ngopfu ku download-a nchumu loko sweswo swi determine hi ti-fans mani kumanyana. Ben Mayengani na ti-fans to tala, so obviously always swo boha Ben Mayengani a kumeka a download-eliwe ngopfu tinghoma, and swo boha yena a va a na high chance yo a invite-wa because i na ti-fans to tala ku tlula Mr Post, ma vona yena. So in overall lexi ni xi vulaka i ku Ben Mayengani va yi bini a hi vuli ni album ya xitulu xa le matini, va yi bini album ya Mr Post ya xitulu xa le ximatsini, mara yona yi chava ku vula se yi ya ka ti-downloads a swi fambisani helo na dominance ya munhu sweswo, hikuva vanhu vo tala sweswi va tlanga Mr Post. Swi ni hlamala ngopfu mina kambe swa ri hi February ku na yin'wana ni nge yi vuli vito, ni hlamala ngopfu na yona ni yi kuma yi kha yi tlanga album ya Mr Post a nga ri munhu loyi a ni ta pfuka ku na siku na rin'wana a tlange that type of album ku ri munhu loyi a ti rhandzelaku vo Thomas Chauke mhaka letiya ti-album ta ntikelo, mara yi kumeka yi kha yi tlanga Mr Post ma vona. No, yi tlhela admit ku I decided a debate. So dominance ya munhu a yi fambisana na ti-downloads, sweswo it's an invalid point from Ben Mayengani the president. Nkarhi wun'wana swi kahle munhu a pfumela ku i defeat-iwile ma vona yana. Swi kahle ku munhu a va kha a pfumela, swa pfuna na wena ku i kota ku kha improve, because if yi va yi kha yi endlisa leswi yi nge improve because yi ta yi kha yi focus ka ti-downloads ma vona yana. So hi yona point leyi ni ta ku namuntlha la ni ta yi kaneta vona yana. Yo, and then since na na some few seconds la ho ni chingela yana na Mandla Gingirikani. Yeah, so mina no hlambala ngoyani yona yi te hine hi kopelaku yona hine hi kopelaku yona, mara ni fike ni hlamala yi fika yi endla the same video leyi mani hi endlini like a ni hi endlini already liya ku vuya ka Ben Mayengani the president ka Facebook yi endlini na yena, and then na video liya yena ya Mr Post liya loko a ri na damba vukhegula ma a ni n'wi rhangela ku yi upload. So swo komba ku xiphunta munhu loyi a ni vona ku munhu loyi so a landzelerisiwa like a nga na that thing xiphunta manjeni, and to tala ti-channel ti n'wi rhangela ku upload that thing a ni hi ri yi endlaku swilo sweswi a ri yexe a create content sathanyoko. Loko na mi nga subscribe a ni ta kombela ku tlhela subscribe.